i lea vai aso ma lea vai aso. Wafo i mea uma le tua e o mai le mātou savalinga. E le sui ai le tua lo mātou wola tāpua i a te oe. E le sui ai le tua la mātou ngangana. E le sui ai le tua lo mātou tiute ma le matawhai oi pe a mātou o mai i to tono lo malu tāpua i. O mātou loto whaaftai al nei tai au. Le loto whanga e tia le li iwa e toi moli manuia mai le soifua ma le ola. Lau e ka le sia, wasa mātou vala le lava yaso. Au le newa e toi wha poto ina i mātou, i lalo ifo le atua o lo malu. Ona o loua lofa, muti vale ia te i mātou. Mātou whaaftai le tua i lau wha malolonga. E ala i lau upu le tua mātou te whaitau wai lea taimi ma lea taimi. Ma wha manatu i a te i mātou. O loo soifua oe lo mātou atua. Mātou whaaftai ta maile nei tae au mātango fie. O se tae au fou le tua ua toi whaupopo lo mātou savalinga. Ma mātou i loa ai le tua. O loo tū ala upule whaavavau. Wai le ise poto le ise ata mai le lii. Whai le tua o na toi whaupopo le isi manava. Au le ola fou le tua yo mātou tangata. Mātou te o mai, mātou te tāpua i atua i a te oe. Whaaftai tele ta mā. Sa uia lungo au wala le li ie. E le whaingo fie. Lau puinga. E maise le tua o lau taita inga i a te i mātou. O mātou tau nuu manuia mai ai le nei tae au. Whaaftai tele ta mā. Te le sila i o mātou vai inga. E te le sila i mātou whaafita uli le li. Ai whaaftai le tua o lo ufi i mātou le li. E le ami o tonu o lo lava lo pele o Yesu ke viso. O lo maua i pea le tua o le mātou wawanoa. A wā le mātou māwhitanga whai pea maoi. Whamanuia i le aonga sa le tua. A mataina le mātou wa aonga sa le tai au. Wha ngangana ina le tua lau mea whai ngā luenga. Maise le alia te tala le whaalongo lau whanau. E ia mātou poe maua le tua. Le taimi e te whetalai mai ai a te i mātou whamanuia. E le tino ke riso le li o loo tāpuai. Ma vivi atu i a te oe i lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Mātou whapeifo le leitai au. E tu mau atu lava i a te oe le tua. Le whane ne enga. Le whamanu o le o sana ma le aleluia. A wao oe o le tupu ma le li o li. E ta tau lava i a te oe le mātou taulanga whaaftai le tua. A wao mai mātou le tua whaatonu, whaapoto i mātou le li. E ia mātou sāva vali le tua e tusa malo lava finangalo. Ma ia o mātou mauti noa o loo tai pe lau a fio le mātou sāvalinga. O loo whaatonu fo lau oe le tua le mātou fo launga. E le aise mea e whaingata i a te oe. Mātou whaaftai lea, i le nei tai aolo mātou atua. E ala atu ia Yesu la mātou wopeli. Ala langa whaatasi le whanau a le tua. Amene, ba amene. Ia aves tau langa pate vi ia le li i nei tai au. Ia ona e alala mai le mamalu o le tua. E nofo lo i lalo wa ailau tuspa ia o lau api ma lau peni au e toi talanoa. Au mailau mawhauwhau i tātou wa o ngā sā. Ia ma tautua nāne a tātou whanau. Na ia aua ni whalawe lawe i la tau taimi o le tātou wa o ngā sā.
O le whaawina leo tātou wa o ngā sā mai le lava yaso o tōna i atu. Ia tā ofi mai ei lau tusi i le kenese sfulma lua. Whaawhiloa i atu fo i le pa ia maulunga o tātou wa o ngā sā, ta maam tina matua o senga taitasi. Ia whapea fo i le pa ia lau whainga luenga. Se ia o lava i alo ma whanau o tātou i kalisia. E ofa alofa ma whaatalofa atu foi. I le ainga o le whaatotua o lo mwhai o na tātou whaisauninga whaatasi le nei asu. Ia e mai se foi o le alo whaiva o au na le tua wale upfolfola. I lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Whamanuia tele le tua i tāpua inga o le nei asu. Oi foi e fou mai lunga o tātou sauninga. Ia whamanuia atu le tua ia te oe tusa o lau whaafonga le upua le tua. Ia o ai foi e fou mai le nei tae au i tono o tātou mawhtanga. Ia i leanga le lei o le tua. Ave se mea o ngā mo le lii. Awane ilusi lau taimi. E te saua i le whale o le tua. Lea sa tātou whaasoa il vai aso lente nei i folafolanga le tua. Pei on whaasawa lia o le tātou a inga nei fo i masina, o le masina o le whaataunuina o folafolanga le tua mo oi. O le vai tau ma le vai taimi o le tausanga e te maua ai, e te tango ai, e te tofo ai, e te pai ai, ma e iloa ai le lei ma le matango fio le tua, e tusa o lana na fola atu i ate oi. Lea la sa tātou iai le aso lente nei, o le vaenga mua le tātou waonga pe a whapea o lea e iai lau api ma lau peni, ia aua le e whaonga ina lau telefonia o whaile tātou waonga sa, mea le tā ua ai le amai o lau tuspaia, ia ina ia aua ni i e Facebook, pe aua e te alu mata lau telefonia o lo whaile tātou waonga, ia o le taimi nei, o le taimi e te whaalongolongo le upua le atua. A le leilau whaalongo e whataunu e le atua lana folfolanga mo oi. If you listen well, God will fulfill His promises for you. Amen. Ai a saula oe nofo I tonu I esel mele ilo mafaufau. Ia e le mawhai ona I loa e oe mea le lei o lo laulawina mai e le atua mo tātou. Amen. Okay. So o le vaenga mua le sa tātou whaasoa il verso lente ni e seisi ona mana tua ina. Ia e seisi sa tusi I lalo. Ia, okay. A whai ele I tusi ina I lalo. Me le tāua ele a mai o lau api ma lau peni leanga ele polo fesa uma tātou. Ele mawhai o tātou mawhau ona wha maule upo le tua. Amen. That is why you need to bring your books, your Bibles and your pens so you can write down the word of God. Amen. So the first one we talked about last week, God is a God of promise. Vaenga mua le sa tātou talanoa il verso lente nei o le atua o le folanga. O lea sa tātou talanoa ina ua o na whaasino I le atua ia Abrahamo. Le nuu. O le afoi na atu mo ia e whai mona nuu. The land and the nation God promised to Abraham. Ta aufi mai o le atua o le folanga. Say amen. We also talked about God has proven Himself that He keeps His promises. Sa tātou taltala noa, o loo whaamauti noa mai e le atua ia tei tātou. O ia lava na tea, tau whina na folanga mo oi. Apolo mise le atua se mea ia te oi, e whaatau nuu lava e le atua.
When God promised something to you, God will fulfill it. Say amen. E whapei o na whaia e le atua ia Abrahamo. The seed promised to Abraham, God has fulfilled it. O le fatu na fola ina e le atua ia Abrahamo, na whaatau nuu e le atua. Ai whape wheo na whaatau nuu e le atua, na whaatau nuu e le atua e ala i le whaatua tua o le tamaloa. Through faith, by faith, God fulfilled his promises unto Abraham because of his faith. E whape na uma fo i tātou, a fola e le atua se me ia te oe mau, e whaatau nuina e le atua ono o lou whaatua, ono o le tātou whaatua tua, e te ono sai ai. Po le ale umi, o le ale taimi, wa atou whaina e le atua, o lou whaatua tua, ma lou whaatua tua, e whaatau nuuina ai e le atua, wai a le lavalu ono sai, e misi e oil folfolanga a le atua. Amene, ai whaatua tua i tangata, e misi e oil e meua umana fola e le atua mo oi. Say amen. Ia, seki leita atou ia to atau nuu mai, awal tala noa, whaalongo le upo le atua. Amen. Ia, ave se pate vi ia le li. By faith he had Isaac. Leo malama uma tātou, i le whaatua tua, na maua i e Abrahamo, le mea na fola ina e le atua ia te ia polo nā talii, o Isaako. Amen. Promises were made to Israel. Lea foi sa whamnatu, ma sa tātou tala noa, ia lea na au mai le apostolo Paulo i le Roma iwa sa tātou whaitawina. Paul reminds them to these promises. Na whamnatuina le apostolo Paulo i le tele o ekalesia i le atu Europa, folanga le atua, na fola mo i la tou. His point in Romans is that Jesus is the fulfillment of many of these promises. The seed and the messianic promises, God fulfill it. Thus, the nation of Israel. E whapena foi, le nuu fola ina po le nuu o whaia le atua mo na nuu, o le nuu o Israelu. Amen. As he wrote, then and today are not necessarily as many doctrines and many false teachings as we hear today. Amen. The promise of the Holy Spirit to the apostles. Onisi o ata ma whātai tainga o mai el tuspaia ia te tātou. Na fola mai ai e Paulo. Ia ma Yesu ke riso. Ile tuspaia. Lea ia fio mai o lea nganga pa ia e whai ma whesosoani. Amen. Jesus, as he again told his apostles about his living, he promised them a helper. Le ua umon tātou whasoa I le sosoani. Amen. Au le ata leo te au mai I e le atua mo tātou. Le masina e whātau nuu ai e le atua na folfolanga mo oe. Ina ua sauni e sue e a whio I le langi. Na ia fola I lau apostolo e a wina mai le whesosoani mo lātou. Amen. Na whātau nuina. Ioe na whātau nuina lava Amen. Tātou te maua tusi a ngā luenga. Jesus commanded them to wait for the promise of the Father. He then instructs them to go to Jerusalem and wait for power from the Holy Spirit. Ole atoanga atoa leo le tātou o lou maua po o lou pai, tofo,
I loa le leile folfolanga le atua mo tātou. E ala il tātou whātua tua. Leana, whai mai a Iesu i le au apostolu. E o Jerusalema ma whaatali ai. Le wa awina mai. E whai ma whesosoani a te i lātou. Ameni. O le ale mea na whai a lau apostolu. Na o ma whaatali. I le whaatua tua na whaatali tali ai. Le fola folanga na tuina mai e Iesu i a te i lātou. It happens. Whailo tua oi. It happens. Na tupu. E whaia fo i le atua mo oi. God can do it for you. If God can do it for the apostles, God can do it for you. A whaina whaia le atua le au apostolo, ma le au profeta, e whaia fo i le atua mo tātou. Say amen. And also, Apostle Peter declares this is exactly what happened. Le foi sa tātou whaitau e ngā luenga i le salente nei. And so many other promises in the Bible, God's promises, e le aima se wholafolanga e le whātaunu wina e le tua, e o mai lava le taimi le nei, a ngā i le lumanai, ma le unga le lalangi le nei, o lo sau a le tua i lona lava taimi, e whaatau nuu ai lana wholafolanga mo i tātou. Amen. Hallelujah. So le vaenga mua lana le sa tātou whaasoa ai, pia whapeua ngalo ia te oe, o na tusi lalo, God is a God of promise. And He has proven Himself that He keeps His promises for us. Amen. Leis vaenga le sa tātou talanoa ai, I lalo lava vaenga mua lea, concerning the promises God makes. Amen. Ma sa tātou whaitawina ai le tele o wholofolanga na o mai le tua. Le sa avatua ia te oe, He is a faithful God. He doesn't change. He cannot lie. O le atua e le suia, o le atua, o ia o le atua whamaoni, o ia o le atua e le stangata e tala pelo ia te oe mau. Wai ai. O le whamautinoanga le nau au mai e le tuspa ia mo oe mau. Le nātura o le atua e le mawhai ai o na suia lauwa ai le atua. E le mawhai ai o na e solo muli se mea te lua whafsangai. E le mawhai ai o na suia aula ngona. E le mawhai ai o na suia lau whaatua tuanga I le atua o lo e talitonu ai. Ameni. Concerning the promises God makes. He is faithful. He doesn't change. He cannot lie. Wai ai. He's able to keep His promises. Le sai whaitau le perus fulu. Whai upo e lua sumal tolu. Na te mawhaia o na ia mawina lana wholafolanga mo oi. He who promised is faithful. O lea tua lea. All the promises in Him are a yes. As in He keeps His word. O lea tua e na te le tu mawaenga I se upu apa ma yona laungutu. Ameni. God will never violate His word. Fola e le tua e whataunuu e le tua. Aleluia. A whai atu whai le tua I ate oi se mea wa na tala noa tua I le tua I ate oi. Aua ne toi suia lo mawhau I le tua. Amen. Hold on to the faith. Keep the faith that God doesn't change. God cannot lie. God, He is a faithful God. Amen. When He makes a promise, you can count on Him to keep as He promised. You can count on God. Amen. So many people we can count on. But when God promised, you can count on Him. Amen.
God doesn't change the rules in the middle of the game. Hallelujah. There is no variation or shadow of turning. Ele aise kau tau masalu-salu. Ele aise teime toi whapea mai lea tua se toi fo ilai titi ai tua. Wa misi le mea lea. Se whai le mea lea. He doesn't change. Say amen. And that is how sure his word is. Ole mauti noa lena. Ole moni male ato atoa. Ole upo le atua na uu yau lima tai au nei. Say amen. Aua nei whatau waa ia te ole upo le atua. That is how sure the word of God is. Nai lau lima le manuia. Nai to tono lau ainga le manuia. Ameni. O lea tātou te uu mawina le manuia. Aua e te la fwa i le upo le atua. Le upo le atua o iai fola folanga le atua. Say amen. Hallelujah. And he does not forget. Lesa fai tau le Yeremia na tolu sumal tolu fai upo sumal fa. Amen. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will perform that good thing which I have promised to the house of Israel and to the house of Judah. This was a messianic promise. Amen. He is long suffering. That is why he has not returned yet. Amen. Hallelujah. His promises are timeless. Amen. Ele fai taimi folanga le atua. Tātou te le iloa le taimi e whatau nua i le atua. Lana polokalame mo oe malau a inga. Sau ale atua ilona lava taimi. God will come to you on his own time. Amen. A promise. He promised before time began. Liasa tātou talanoa I fo versolente anei. We have discussed the eternal purpose of God in times. Liasa tātou faitawina foi. His promises are better. E peru evalu fai upoeonu. A better covenant established on better promises. Everything about God is better. O mea lava e taulai le atua o mea lelei. Leua e tofo i le lelei o le atua. Leua e malamalama le matangofia o le atua. Lea sa tātou o mai tātou te saili manuia e nei atunu. Wa e manuia. And I can strongly say this, you are blessed. Leo o tātou manuia. Aisea, his promises are better. Wana fola folanga, ele lei mo oe. Hallelujah. O le atua tausi whiangainga. Amen. A better covenant established on better promises. Avele yu se pate vi iele li. Vaenga lona lua le sa tatou iai. Some of the promises of God. Onisio fola folanga le atua. Lea sa tātou whai tau lua pe tau mua whai upo e whā. O io loo au mai e ia te i tātou. Fola folanga i le tua. Ma fola folanga mo le tua. Hallelujah. We have promises from God. And this 2 Peter 1 verse 4 is addressing spiritual promises we have in him. Amen. Hallelujah. E le ngata fo yo folanga o manuia o le tino au e iai lungo nifo ngai lele. A o fola folanga whale anganga. E au mai e le tua mo tātou. E manuia ai tātou. E manuia i le tino, manuia i le anganga.
the promises of nature. Amen. Hallelujah. The spiritual promises of God. We all have hope because of this promise. Hallelujah. The promise of salvation. Amen. Tele te me te whafonga mai whalongolongo iau auna le tua. E tala mai e la tol ke nese tolu whai pa suma lima. That is a promise from God in ua angasala tangata. In ua pa ule ulua i tangata. Na fola mai e le tua le polo misi whaale nganga mo tātou. O le ale polo misi po le folanga. O le whaolatanga. Saunia ia le whaolatanga mo tātou. O le whaolatanga mo tangata malava. Amene. E leo se whaolatanga mo na o Pentecoso. E leo se whaolatanga mo na o le Katoliko. E leo se whaolatanga mo na o le se ekalesia po se aonga po se lotu. E leo se whaolatanga mo na o Samoa. He promised a salvation available to everyone. Amen. The spiritual promises of God. We all have hope because of this promise. Sei tau loto mai le ane tolu suma le ono. Ia. Wau a whapea lava o nā lo whamai o le atua ile lalolangi. Wa ia au mai ailo nā tali I pele to atasi. Na ia le whano se tasi e wha atua. A ia maua e ia le ola e wha. Again, faith. Wha atua tua. Ina ia le whano se tasi e wha atua tua ia te ia. A ia maua e tangata umalea. Le ola e wha vavau. The spiritual promises of God. E lea na o folanga e manuia I tātou le tino. A o folanga foi whale anganga. Ina ia maua e tātou le whaolatanga o saunia e le atua mo I tātou. Say amen. Hallelujah. Ia le foi sa tātou tala no ai. The gospel of God was promised. Amen. Te maua le Roma I mua. Ia, the gospel of God was promised. O le tala le leina fola ina mai. Le fai mai le moli maua le apostolo Ioane. E ave fo I la tou. E tufi tau whao fo I la tou o e la tou te I loa pe malama I le folanga. Hallelujah. And we now have that gospel. Le mea leo te le mai le tala le leia Yesu ke riso a wao le mana lava leo le atuaya e whao la ina I tangata malava. Amen. The le atua, we have all things that pertain to life and godliness. It is able to make us complete. O le whao la tanga e wha atotoa ina I tātou. O le folanga le atua, e whātu mawina I tātou, au tātou iai lungo nei whungai le ele. Aua nei whaseina o e umalo le olanga nei umaloa. O lo o iai le wha moe ola mo oi. Amene. Wha mei ale misiona Yesu, na o sau e a mai le ola ina ia o tau maua atili ai. I love her. Praise the Lord. Le ngata la a e whātua tua. Ma e tali tonu. O le tala le leina fola ina mai mo tātou. E whātu mawina I oe, ma le tala le lei e whaatoa ina I tātou. E le ngatala e te manuia I le soifuanga le tātou te olai. Ai te pese I le olai whaavavau o umana saunia e le atua mo tātou. Amen. Hallelujah. And this is the point. God has given us His word as a guide to lead us through this life. Mele lo te whea te oe aua ne I whaatau waa ia te oe le upua le atua. Amene o le tū la fono. O le whaavae mo lo a inga.
o le tulafono mo lo uolanga. Fe mea e tai ai tātou le soifuanga le tātou te iai. Amene. Pai foi le promise le ngau mai le atua ia te tātou. Le whaolatanga le ua liu tino tangata mai. Amene. Na sauea. Saue whaatau nuu. Le mea na fola mai le atua mo tātou. Amen. God has given us His word as a guide to lead us through this life. It was in fulfillment of His promise to His apostles as previously noted in John 14:16 concerning the helper. Awalea, atu vale o tau. Amen. Ana le isa meno no foi o tau maota lo tama. Se manua waloea. E ta pena se no fuanga mo o tau. And this is the promise. I will come again. Ote to e sau ia te o tau. Amen. Awala nei faseina oi. Langa leo tato i aile la rangi ua fatau nuu isi folfolanga le tua. E o mai ai profeta pepelo i lo ingoa. Po le ingo Yesu. E o mai ai tangata tau fasi se. Ameni. A ia mau le tō vai. Mau le whātua. Amene. Leanga ea. Whai mai Yesu o te toe sau. Amene. The gift of the Holy Spirit. The promise of being heirs of the kingdom of God. O le folanga, o le anganga paia mo I tātou. Pai foi ile matango fio le tua. So se taime te lua whea ngai e ma se mea whaingata, the Holy Spirit is available for you. Our helper is in you. Amene. Olo o iai o ia ia te oe, o le wheso soani. It's available to all. Olo o awa noa mo tangata uma. O le aso ma le taimina e talia I Yesu. O le aso leana na fio ai le anganga pa ia I totonu ia te oi. So e mana o mia le lei o le lua maftanga mangang pa ia. Po le wheso soani. Amene. Kalatia e tolu fai pe lua suma le iwa. The promise of being heirs of the kingdom. Amene. Hallelujah. We are heirs according to the promise. We are part of the family of God, His children. Because we have the promise of God as our Father, and we are His sons and daughters. We have reason to cleanse ourselves and live a pure life. Amen. Hallelujah. E mana o mia e tātou lea, le ola whapa iaina. E mana o mia e tātou lea, a veo I tātou mātali I mawhawhine o le tua. Amene. I ia le tua e mana o mia le whamamaina o I tātou. He will never abandon us. E sa tātou iai, e peru suma tolu, whaupo e lima. When we are faithfully serving God, we have the confidence that He is with us. Ai whamaoni lau au nanga I le tua, savali le whātua tua, o lo o ia te oe la le mauti noa, o lo o iai le tua whātasi maoi. Amene. E toa while e mū ai lau loto, I taimi e sau le toftofonga ia te oi. Amene. We need to be careful. Whailo tua oi. We need to be careful. To not think of this in materialistic terms or things, but we can know that He is there for us. Awana I whaseina I tātou le. I le whai lafi mai o mea o le nei o langa. Amene. O manuia na mai le atua mo oi. But the reward is waiting for you in heaven. E esel me tau le manuia, e esel me tau ole taui.
O lau reward la, lai whaatali mai le langi mo oi. Amen. We need to be careful for the materialistic things of this world. But we can know that He is there for us. I want to have a share mo tātou mawhauwhau o lo o iai le atua whaatasi mai tātou. He will never abandon us. No matter what we face in this life, God is not forsaking us. Amen. Nothing can separate us from His love. Amen. Leise me whai ona whaatea ese ina I tātou mai lea lofa o lea tua. Amen. Ia, lea la whaau wau lo tātou a onga sā. I nei tae au whtau ia mal tātou taimi wa toi tasi alwa enga lena toi. Ia ai lo tātou taimi liwaso lentea. Ia lea la wha eseki. Awe spate via leli. So next Sunday, come with your Bible and bring your book and your pens. Amen. Whailau tua oi, elo oes polofesa. Au mailau api. Tusi aile upu alea tua. Ma au mailau tuspaia. Au alfa o ngā lau telefoni. Au mailau tuspaia. The life which is in Christ Jesus. So e lalau tusi lua Timoteo mua. For upu mua. As Paul opens this letter, he speaks of the promise of life in Jesus. And this is reference to salvation of eternal life. Ta tala lava le tusela apostolo Paulo lo natali fale anganga o Timoteo. Maia tala noa mai aila fola folanga ile soifuanga o Yesu Keriso. Amen. He has made us alive who were dead in our trespasses. Sa oti tātou, aoai, aolea tua, Yesu Keriso, na ia whaolaina I tātou, mai a tātou wangsala. Amen. But when we obey the gospel and faithful to Him, we have this hope and promise. Ai a whai tātou te wha maoni le tala lelei. Ei le maa ngai o tuspa ia. E lo whai mai te wha maoni se lotu. E lo whai mai te wha maoni se talitonunga po se tapo inga. Amen. But when we obey the gospel, ai usitai I le upu a le atua, amen, and be faithful to Him, ma e wha maoni le atua, we have this hope and promise. On tātou maua leo le ola ia Yesu Keriso, ma le fola folanga wa au mai e le tua mo oi. Amen. It speaks of the crown of life promised to those who love Him. Se iso e foi le Jakopo mua fai po sulma lua fa molmoli. Wai ai. Amu ia le tangata o le ono sa'i le whao sosonga, wa umana toftofoina e maua ia le pale o le ola, wa fola ina mai e le lii I e alo lo fatu ia te ia. Amene. Aleluia. O le taui lea, o le tangata ea, e ono sa'i. Whaatua e maua ia lea, le pale o le ola. Amen. It speaks of the crown of life promised to those who love Him. Amen. Hallelujah. Leisi vaenga le taun tātou malamalama I folfolanga le tua. He will judge us righteously. O ia na te whaamasinoina I tātou I lana ami o tonu. Amen.
The Bible speaks of a day of judgment coming. Ai fia mauti noa iai e te maua li Ioane 5. Fai po e luas fulma le valu, ma le luas fulma le iwa. Amene. E iai le aso ma le taimi, tātou te lau tutu, umai lava I luma no foa, wha masino le tua. We all appear in front of the throne of God, or the judgment of God. But the promise for us is that it will be a righteous judgment. If we are saved and faithful, we have no cause to fear that day. Ai wha maoni, amene, ai wha maoni le tua, e le eise me te atu atu wale I le aso lea. E le eise me te popole I le aso lo whamsinonga. Lea ngai whamasino ina uma lava I tātou. Amen. Hallelujah. As we read last week, ile perwetha, the eternal rest speaks of the promise of another rest. And this is reference to eternal reward. Mawal falinga sumal fafa pa sumal tolu. We are promised that our eternal rest will be most wonderful. Amen. E tauana avea ia le tātou whaavavau po le malolonga o lo saunia le tua mo I tātou. O se mea wa e vaavaai atu iai. Amen. Le anga o tele iloa e tele iloa le 5 minute o lau savalinga. A o le mānaia I o le tangata ua ia whaata ilona vaai whaaleanganga le manuia e whaavavau o tāpena e le tua mo ia. Amen. Godliness leads to life now and to come. O le ola whaapa iaina, po le ola I le tua, e nate taita ia I tātou le o langa nei, male atali. The life of a Christian is to be one of godliness. Amen. E le o se o langa whaingo fie a. Pai tal tonu iai. E le whaingo fie le tātou savalinga. E le whaingo fie le o langa. Amen. A foi e toftofoi na I tātou I aso uma. A foi tātou te angasala I aso uma. Amen. It is not always an easy life. Listen well. But if we are willing to endure, ai a whai tātou te onusai, peone whai taule apostolo Iakopo, we have the promise of life now. Amen. And in the life to come. Hallelujah. Maua e tātou le wholawholanga le taimi nei, male wholawholanga I le whaolatanga, o le mālo e whaavavau o saunia e le atua mo I tātou. Amen. Say amen. You can face whatever comes at you at this life. You can overcome it. Amen. So se mea te lua whafsanga I leolanga le nei, you can face it. Whaione manu maloina. Why? We have God's promise that whatever comes our way, we can handle it. Ele au mai ele tua se toftofonga ia te oe te le mawhaia. E au mai lava ele tua ia te oe le toftofonga e tusa malou whaatua tuanga na iai. Amen. And this is not always easy to grasp or do, but it is a promise of His. It is a promise of His life. Amen. God will take care of us. O le atua na te wa'aia le lei tātou. Why? Because He is coming again soon. Amen. Hallelujah. Soon and very soon
We are going to see the King. Soon and very soon. We are going to see the King. Hallelujah. Pese leo tele pe fiale vai Yesu. Hallelujah. Ese ala o pese. Longo fia tangata lai mau ma Yesu pe le fia pese voi le wa va ai atu ya Yesu wala talata ma ya. But he is coming soon. Soon and very soon we are going to see the pese. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are one more time. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah. Hallelujah. We are going to see the King. Lua pati, hallelujah. Ila malesanga te te mesawa Yesua. Ave se pati via le tua. Yeah, I'll leave the last part for next Sunday. Whamanuia tele le tua ia te oe. Ile nei tae au, i o taimin nei alulo e vailau whaia onga. Ave iai lau sene. Pea foi le amaya sau sene. Yeah, go and say sorry. I'll bring it next week. I want to fire.
le a tātou te talo mo le whapaeina o le tātou sene nei tai au. Ia every eyes closed. Le atua, tuina atu le atua le mātou sene. O mātou wauina le nei tai au i le whātua tua. A wale atua e au ngā i le polo kalame. Ia e maise o se mana o ngai tono le mātou wa o ngā sā. Mātou te talo le nei tai au le atua mo lona whapa ia ina. Ina ia pa ia, ma ia malia i lau sila whanga le atua. Talo foi le atua whamanuia. Ele nei a o ngā sā. Na lātou lafo le nei tai au. E iai le atua au whamanuianga i lungo a inga taitasi. O so se a wala. Na wala mai ai le atua nei se leni. Mo lona whaonga ina le atua. Tu maua tu ia te oe le atua le vi inga. Ono Yesu wala tuai le mātou te talo. Amene. Ia tā pena lo tangata le tai au mo tātou taulanga tāpua inga. Ia e maise foi o tātou sauninga le aso. Ono Yesu. Amene. Sia
Amen. I want to greet you all in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. If you're feeling great this morning, can I get an amen? Amen. Amen. Hallelujah. First, I want to thank the Lord for today, for guiding us here. And for each and every one of you being here in this building this morning. Also, shout out to our viewers who are viewing us this morning. We want to greet you all in the mighty name of our Lord and Savior. Leala to maile bese team. Tu ulona foa alue felo ai se sitangata. Mafai ai se tala lei. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Amen. Lord, as we start our worship today, we thank you. We thank you for your faithfulness.
for your goodness upon our lives, Lord Father God. We come here ready to surrender all that we have, all that you have given us, Lord Father God, to glorify you, Lord Jesus Christ, and to know that you are able and that you are the God of all, Lord. Tamar, there is nothing that is impossible in your name. We come here declaring your name because we know that you will never forsake us, you will never leave us. Oise tama alofa, oise tama angalele, oise tama fa'amaoni. You have been faithful, Lord Father God. You are the same God today, tomorrow, and forever. And that is why we serve you, Lord Father God, because of all that you continue to do for us, but mostly because of who you are. Amen. So as before we sing our first song, I want to start with a scripture. It's the story of Nathaniel. Everyone knows the story of Nathaniel. There was a time, in his faith he was weary. He had doubt in his faith. But in John 1 verse 47, it says, when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." And in verse 48, it says, Nathanael was like, "How do you know me? Like, you were not there under the fig tree when I was praying, when I was crying, when I was, wanting and longing, Lord." And he said in verse 48, Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." I want you to know that God hears you. God sees you when no one sees you. Amen. So as we sing the song, I want you to declare his glory, declare his name upon you, your family, your life, your personal life. I want you to speak of his goodness because he is worthy of it all. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. I can't wait for return. Amen. Yes, Jesus. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before
atmosphere for being here as we continue to dwell within the presence of the Lord, as we continue to sing of your goodness, Lord. Jeremiah 33 verse 3 says, "Call to me, and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." The Lord is saying, call unto him when you need healing, when you need deliverance, when you need protection. The Lord is always with you. Amen. So as we sing our next song, it says, Baba O. The translation is, Oh Father. So as we sing it, I want you to shout his name. I want you to sing Baba O, knowing that he is able, knowing that whenever we call on him, we can always rely on his name. Amen. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory. We're in your presence. Let it rain. Oh, rain. Let it fall on me. Yes, Lord. Hallelujah. We're in your presence.
Jesus. We stand as living testimonies, Lord. We stand as living proof of your goodness, Lord. We stand because we know that you are faithful, Lord Father God. You continue to cover us, Lord Father God. You continue to be with us. You continue to deliver us through whatever we encounter, Lord Father God, in this life. You know, as I was seeking the Word of God, you know, there's so many stories in the Bible. We relate to the stories, but we forget that it's not about the stories. It's about who God was and who He is today. You know, God delivered them, and without God, there will be no testimony. Amen. Without God, they would never have made it through their journey. Amen. Whatever season we walk through in life, know that God will be with you always. Amen. As Joshua, as he entered the new season of becoming a leader, he was trained by Moses, and when Moses passed away, he was told to step up by the Lord, and that was his new season. That was his calling to lead the Israelites. Joshua started his new season not with joy, not with happiness. He started his new season of loss of a good friend. But what God said, as Tamar preached about, He gave Joshua clarity. Clarity as in saying, I will be with you. That's what the Lord said to Joshua. He said, I will be with you. He gave him le upumala malama. He gave him the light. He gave him the word and guidance, because, you know, every season we walk into, it's not always going to be sunshine. We're not always going to be happy. You know, we're going to lose some stuff. But we have to pick up the cross and walk with Him in our journey. Amen. We got to learn to rely. We got to learn to know that God will always be with us. And that was the sense of comfort that He gave Joshua. So I want you to know that God is with you as well. He's with your family. He's with you in your personal life, with your personal walk. He's with you in whatever you decide to do. So as we sing, we bow down and surrender. I want you to surrender it all to Him, because He is our creator. He's the one that knew us before we were in our mother's womb. He's the one that has the plans for us. He declared His name over us. Amen. So as we sing this next song, I want you to surrender. I want you to sing. I want you to give it your all, because of His goodness, because of who He is in our lives. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus.
whaamaoni oe. Lord, we sing it because we know if whaamaoni oe, you are faithful, Lord God. You have done so much for us, Lord Jesus. So as we sing our last song, I want you to sing it and declare that He is faithful. If whaamaoni lea tua I lo o langa, amen. Amen. He continues to pull through. He continues to deliver you. Amen. Hallelujah. Vi'ia o sama. Glory, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Prophet Yesu. Amen.
worship today. We know it's never enough, Lord, but we continue to strive to seek your glory, Lord Jesus Christ, surrendering everything that we have to you, Lord Father God, because all that we have does not belong to us, Lord Jesus. We come to this earth with nothing and we leave with nothing, Lord Father God, and we continue to surrender what we have now to you, Lord. We thank you, Spirit, for leading us today. We thank you for being in this presence with us as we continue to dwell within the presence of the Lord. Tama, we thank you for all that you do. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Amen. Elelele atua. Taimi walava. Elelele atua. Taimi walava. Amen. Now it's time for our kaulanga. I'll hand over to the lady of the house. Actually, I'll hand over to the father of the house. Amen. Pastor Mike. Amen. Oh. Forgive me. I'll hand over to Vailele. Mole pamalosi mole kaulanga. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Oh, you can sit down. Amen. Hallelujah. Mene, a veces patpate vi eleli, neita yao. Mene, aftai to finia eki mo te taino tatu inga. What a worship. Na oia e te na sau e te o fia vivi. Te e la ngona le matango fia o le tua tau ne. E le tale tonunga. O o yo tatu roto. Ma tatu la ngona e o ale taimine. E mauti noana e te nofo le mamalu o le atua. Mene. O le tala Lukas ono alo na fai upo se fulu. Mai o le wha maoni mea i titi. E wha maoni fo i o ia i mea tele. O le a mi o le tonu i mea i titi. E a mi o le tonu fo i o ia i mea tele. Te siri ane, te siri ifo, te siri atu. O a mea lo e a ngai ai lau sa walinga. Wafo i mea na ia te oe. O tu ina atu e le atua. E te whaia mo ia. E te whaia mo les. E te whaia mo lau tamā. E te whaia mo lau tina. E te whaia mo lau whanau. Po e wha maoni ai. Pele ai. Pai meil tala tuspa ia. Pai mai a wha pe iti iti wha pe sina. Wa e ngor soifuanga o loo. E a ngai ai e wha maoni ai. E te le atu nai do le larolangi nei mea te pule ai. A ona whai atu e le atua. A whai fo i te le wha maoni ai. E te whiu e te nau nau. E sa ili se vaenga o lo soifuanga e te nau nau e te pule ni me te stele. E te le maua. Langa e le mawhai ona e wha maoni ni me titi. Te ilo e le mawhai e tā vita ona tau le taua. Whaasanga ia Filistia manisi o nuu. Pe ana le mawhai e tā vita le urosa ma le leona. Ai a fua mai le wha maoni le wainga na o mamoe. Lau whainga taulanga le tai au nei o te tau te tātou e kālesia. Lofa tu noa Pentecoso Manrewa. Me le whai tau whapea. E mawhai ona e whai tauina fatu i to tono le moli. E mawhai ona e whai tauina fatu i to tono le moli. Ai le mawhai ona e whai tauina moli e maua mai le fatu e tasi. E mawhai ona e whai tauina fatu i to tono le moli. Ai le mawhai ona e whai tauina moli e maua le fatu e tasi. Amen. You can count a seed in one orange, but you can't count orange from one seed. Amen. Se lau tala, limas futala, duas futala, tala, lau taulanga ma lau spulua e te lafo e tono le atole nei. E
mawhai ona e whaitawina loutu tongi. Maua I lewa yaso, ma lewa yaso. Mawhai ona e whaitawina le tupe na ia te oi. Ai le mawhai ona e whaitawina manuia o le atua e maua mai le tupe le te tutono na tonu. Whaamalusi o sio tātou e kālesia. Ia e tali tonu, pe a ona tu ulo wa au e tono le atoreti. Aua nei o tātou whaia o se mea ua masani ai. Ai e whaia ma le mautino. Ai e le fua e muri. Mai le tala whai au le tai au le nei. E ese le manuia. E ese le tau. A tonu e tele iwa ai le manuia. Ai whaatali mai le tau ia te oi. E le iwa ai apre amo le manuia na whai ai le atua. E le iwa ai ai isa ako. Ai na matamata ai a kopo ila na whana. Ai maua e tama ia le tau ia o lo whaatali mai le na. Alo whatu noa. Ta pena fia fia lau whai ngā tauranga le ni tai au. Nā tātua le au le pesa le nei. Su mai. Mai se lima i o taftafa, mai la whaatasi lua tauranga. Tai au le nei, whaadia I mamanu. Malo fia fia tele I le atu. Amen. Ele mawhai o mātou tupe nei o na whaatauina le taulanga na e tapena. Ele o iai le malosi anga o mātou tangata ele soifua o Yesu ke risolo walu pele to atasi. Na e o foina e whai ma taulanga ola. Taulanga e pa ia, taulanga e malia ina ia toe. Maua le awano le tangata anga sala. Ile manuia na e fola fola. Al tae au le nei te mano le loto whaafetai e le whaititia. Ono lo wanga le lei whaasoa I lau whananga. Le taulanga o tupe na whaai e lau e kālesia le tae au le nei lo mātou atua. Whai ma taulanga ma se furuai o le whailonga o lo mātou loto whiawhia ma le loto whaafetai. Le ngata I leo lo mātou si tai e ala I lau a whiong. Le atua mātou si tia whaatasi atu I au luma whaamon. Sila sila. Whaapaia, whaamanuia I lona whaongaina. Whaamanuia si o mātou e kālesia nei le ali I lo mātou atua. Mātou te tālo lo mātou atua. Whaamangalo I mātou pēa whai. Mātou te le o whaia ma le loto atoa. Aia,
Whamangalo I mātou I lo toto Iesu Keriso. O le tatalo lea, ma le olenga lo mātou atua. E ala atu I lo suafapele Iesu Keriso. Le li I ma le whaola wole ma wala awa tuai ala langa le whanau le atua. Amen. Amen. Tulai mai pea, tātou e kalesia. Sa auni lo loto, pena lo loto. Mo le upu fola ina o tātou kutua. Ta wala mai e lana wauna le ni tae.
Hallelujah. Aves taulanga pati via le tua ni tai au. Fatai tai mai upon nei tatalo le tua. Mātou te whaalo alo ia te oi. Le mātou sauni e whaalongo I lau upu. Tai tai mātou. Le mea e te whina ngalo iai. Whaaftai lau upu. Whawhanga ina I pēa lo mātou wola whaatuatua. Ma whawhangu ia te I mātou. O lo o soifua lava o Iova. Amen. Ia alala mai mamalo le tua nei tae au. Whaaftai atu fo I tātou worship team. Hallelujah. Praise you, Lord. Maua lau no foa, mau le lau nofo au toi tala noa. Te wa umila unga nei aso. Ai au wawa ai atua le te whaafonga le mai. Ia wawe fol tatou wha malosi. Whatalo whala I lo tua oima, whaiese tala manaia, wha malo iai. Ia, mawhai ei, awa te tala noa mea tia ulela o whaalongo le upo le tua. E mua o na whatalo whaatu ile, ia maulunga o tātou mawhtanga le tai au, le fio lau whainga luenga tofia le tua, ta maam tina mātutua, tupulanga o tamam teine o tātou I kalesia, se ia o lava I alo mawhana witi, whatalo whaatu foi, le aingo le tala le leo lo mafuta whaatasi mai tātou I lunga upenga te whailangi le tātou sauninga, whaamanuia tele le atua I lo mafuta mai le neitai au. Naona toi whaamanatu ia te oe le tātou anawatau o nei masina, ina ia mauti noa le leile I lau savalinga ma lau fōlaunga o lo e fōlau e nei vai tau o le tausanga o leo tātou o le vai taimi o le whaatau nuina e le atua o ana polokalame mo oe malo ainga. Te le malamalama I le mea nai iai oe malo ainga, e te le malamalama le mele iai lo ainga, e te le malamalama I le tūlanga o leisi ainga, e tātou te malamalama I le atua o le tamau ainga, o ia le nao lo o whaatau nuu ia te I tātou ana wholafolanga, mo I tātou le nei masina. I ia le li, peon tātou whaasol ve asolen te nei, o le atua na te foa I mai. O le atua na te whaatoa mea I o tātou lima, mea uma tātou te mana na oai, mea uma o lo tātou sa ili ai, o le atua le na te whaatoa ia te oi. Mi ia le li, e mana o mia le whalo lo whaatoa ma lo whaatoa, ina ia whaatau nuu e le atua lana wholafolanga mo oi. E mana o mia fo ile le ngai ioi o lo whaatoa, ina ia vave mai le atua. Le angai mawhai ona e wha angai oi le atua, le mana o lau tatalo. E mawhai ona alu ese mai le atua ilo nofo ali I le malo si anga o lau whaatoa ma lau whaatoa. Sau ai le atua le taimi. Sau ai le atua na te whaafeilo ai. Sau ai le atua na te au mai ia te oi, le mea o lo e sa ili atua ia te ia. Leisi vaenga le sa tātou whaasoa ai, e le o mawai folofolanga le tua. Say amen. E le tal tonunga, tele manuanuai, whaamanuyanga, le sosia ma le nenea o le tua, lewa e inu ai.
Leo wa e tofo ai. Leo wa ai ai o tātou mata. O le mata autia ma le sili ese le nao le atua. Le te au nai. E le o se atua o se e kale sia e tasi. O le atua mo tangata uma. Amene. Vi ia le li. E le o mavae la folanga le atua mo oi. Amene. Inisi upu a whapeo iai le tūlanga ua tau au ina maulo oli le li. Ua tau au ina tongi le solo. Ma ua tau au na le eise fia ia te oe te au na i le atua. E le uma le atua ia te oe. Amene. O le aia nga i mai le atua. O le alava e sau le atua i lona taimi. E na te fōa i mai mea ia te oe. E na te tā pena le tau i mo i tātou. Aleluia. Amene. Mana tua le isi vaenga le sa tātou whaasoa ai. Leua, wa tā pena e le tua taitai mo le taimi le nei. O oe o le taitai o lou ainga. O oe o le taitai o lou nu. O oe o le taitai o lau whanau. God is raising up leaders to lead his family, to lead his nation, to lead his church. Amen. To lead his environment. Tangata umalo ilalo lau taitainga o leo whatu lai e le atua oe. Amen. Wheme ale fionga le atua ia Yosua. Yosua wa mavae lau au na mose. Tu lai mai. O oe te whaatau nuina le nuu. Na o fola ia mose. Le nuu fola ina. Amen. A ola na whaatu lai e le atua se tangata. O le mua le atua. O le o ngā totonu le atua. O le afo ia muli mai le atua. Wheme ale tala le atua ia Yosua. Yosua e lea i fo i se tangata e tū ma te atu ia te oe. Amene. Aleluia. A tono lo e tau mawhau tangata lo te ia te oe. E le se mawhai ona tū ma te le tangata wa whilwhilia e le atua. Amene. O oe o le taitai. O au o le taitai. Mo lo ua inga. Mo lo tātou nu. Amene. Aleluia. O a mai oe nei tai au. Praise the Lord. Sa whaila utala i tātou wa o ngā sāli nei tai au. Aua nei whātau waa ia te oe. Le upua le atua. Le uu i o tātou lima. Amene. Mea lea leo te whamalosi whanau tātou ainga. Ai susu mai le sauninga au mai lau tusi pa ia. Au mai lau tusi pa ia. Au te whaamoe lau telefoni. Amene. Anga foi ele pa ia lau telefoni. Amene. But this is a holy people. O le tusi e pa ia. O le tusi o lo iaile mana vanga pa ia le atua. Amen. Amen. So don't rely on your phone say manget ke fungi e vavi. Wa ngalo fa sol tusi alisto ina. Amen. E tau atu tusi, to fai tau atu fai fai tusi, fa longo atu fai fai ele i mau ale e peru ale silo matua. Amen. Au e mana tua le si vaenga le sa tatu fa so yo le upu ale atua. Olea. O le sulu yo tātou vai, ma le malama yo tātou wala. O le upu a le atua o se whaafanua, e nā te whaasino ia te oele me te anga iai. E nā te whaatonu ia te oele me whaima o lau ainga. Ameni. So o le upu o le ai o tātou lima le manuia. Aleluia. Amene. Are you okay? Ai fai flotu a oi mai fai ai vi ia le tua le tai au. Saua le tua e whamanatu ia te tātou. O lo oanga i mai ana folanga mo tātou. Amene. Ile Isaia lom tau pe fasu mal tolu.
Whapea upo le fionga le tua. Whauta o te whaia se mea whato ailoa. E tupua e nei lava. Tau te leilo ea. E moni o te whaia se ala i le vao lafu lafua. Ma vai tafe i le nuu nau mati. Aleluia. Leo o tato iai le vai tauma le vai taimi. Sa aune sapo wha manuianga le tua. Leanga sa e lulu le fatu. Sa e wha penao na toto le fatu. Leo o le taimi o le sele selenga. Amene. Aleluia. Wha au au ngaluenga le lei. Alofa i tangata. Tausi lau ainga. Leanga leo o le taimi o le sele selenga. Amene. Saula i o le tua e wha whailoai. Mea e tele i mawhauwhauina. Aleluia. Saula e tua e au maia te oe. Se mea e whapenao na manuia ai lau ainga. Leanga e whai mailtala tuspa ia. O tātou wala. O tātou manatu. E leo le fina ngalo leo le tua. Ameni. Amene. Vi ia le tua. Praise the Lord. Sauni. Saunia i tātou. E maua fola folanga le tua. Get ready. Vai foi lea sauni se mea. Amene. Te tāpena pena. Amene. E te moe e te lema moe. E te mafau fau iai. Amene. Masani tele me masana tāpena ia. When you get ready for something, there's a lot of preparation. You think about it. Amen. You sleep on it. You talk about it. Praise the Lord. If I pay na le vai tauma le vai taimi leo tato iai. Hallelujah. Ile fa upu fa pertania na ilungo le polka lamele sa avato tato. It is our month to possess the promises of God. Ole masina e fa tau nuuai. Fola folanga le tua. Possess means obtain. Pole la e maua. Ameni. Hallelujah. Failai lo tua I get ready to possess your promise from God. Saunia oe e te maua fola folanga mai le tua. Ameni. O le upu lea le apostolo Paulo le kalesia Filipi. Ina ua tusi me le apostolo I totono le fale pui pui le ngā luenga le ne kalesia. Ono lo lato uanga le lei. Fa malo I lutua o me fei malo a leanga le lei. Malo le alofa I tangata. Malo tautua I le nu. Malo tautua I le ainga. Sauni la ia e te maua folafolanga mai le tua. Le anga o le ngā luenga le ngā whaia le kalesia le a Filipi. Na lato uanga le leia I le tangata o le tua. A o nono tia le apostolo le fale pui pui. Mai la i o tala le apostolo. Filipi. O te le manatu o maua. A o le me tasi o te whaia. O te whaangalo ngalo I mea tua nai. Ai o te momo e puno wa I mea o I le luma nai. O leisi la lea mea e le maua I tātou folofolanga le tua. O lou mawhau whau o I le mea tua nai. Amene. O le ae ma mawha I a te oe le mea le anga na whai le tangata I a te oe. O le ae polonga lou mawhau whau I se mea na e ti ngā I se tangata. Amen. Get ready. Tell your neighbor, get ready. Sauni. Fa tea le tuanai. Fa ngalo le tuanai. Forget the past. Move forward. Me altato launga vasolente ni. Move forward. Amen. Ele fa perla wo yese me wo fa le tonu le kalesia. A o le anganga whaftai o le apostolo ono le ngā luenga na whai ni kalesia.
Praise the Lord. Hallelujah. Lua. Understand your promise. Whailo tua oi, ia e malama il fola folanga le tua mo oi. E whai ai ia e iloa le lei, o lo o iai, le promise polo misia le tua mo oi. Ile salamo e valu sumaltasi, mai le fionga le tua. O a ulava o Iova lo watua, o le na ave na e ia te oe na ile nuo ai kupito. Whaamanga ia lo ngutu, o na ou whaatumuina ai lea ia te oi. Whai upo esfulu. Whai upo esfulu ma le ono, po ua, whawhanga e ia te ila tau le saito e sili, ona le lei. Po ua ou wha ma ona ia te oe i le meli nai le papa. Amen. Hallelujah. Oina e malama le leise mea. When you understand something, praise the Lord. Hallelujah. E te malama i le olo awina mai le whaamanuyanga ia te oi. Amen. Hallelujah. E te malama i le souls. I ia le li. Whai e se tangata se me le ia te oi te. Ai mai se ako inga whaamanuyanga foi e whaalilo. E te tau mawhai ai. E sa ili po oina saunia se me le ia te oi. Amen. When you understand, when you know the person that gives, amen. Po le tangata na whaia se me le ia te oi, e te tau mawhaia ina ia e iloa. Amen. Hallelujah. E te fesili, e le umalo loto whaaftai, ni ia le li. Praise the Lord. Vi ia le tua. Awana i ngalo ia te oi alofa tūnoa. Le aia ngai mai whamanuyanga le tua ia te oi nei tausanga luafe luasfulma lima. Mai ai le amatanga o nei tausanga e le tau moli mau oi. Nā lava e te va ai whamanuyanga le tua. Amene. Hallelujah. Mai le Jeremia e lusu malaiwa whaipa sumaltas. A wao au nei. Wa o i loa manatu wa o manatu ai ate o tau. O manatu i le manuia. Ai le o le malaia. O lo fetalai mai ai Jehova. E fo ina atu i ate o tau. Le unga e iai le faa moi moi. Amen. A good understanding of our promise is an important step to possess our promise. Amen. O lou malama i le folafolanga le tua ia te tātou. O se avanoa le leilea, o se avanoa tāua lea, e te tango i e possess. Amen. E te tango i e whaanga ioi. Whai mea ale tala le tua ia Yosua. Yosua, o le mea e sa vale ai o tau alofi vai, wa aufo ina atu iate o tau. Amen. A le mingoi la tātou e le mingoi mai le tua. Amen. Hallelujah. E le iwala awina i tātou e le tua tātou te feio. Amen. Ia iai a te tātou le loto ulu nau e ke tango i e opo mai. Amen. Ngai ke ua alu male ti apolo le manuia. Praise the Lord. God has not called us to be a failure. God has called us to be a blessing. Amen. O manatu i le manuia e le o le malaia. Praise the Lord. Malama. I le folanga mai le tua. Understand your promise from God. Ia always hai positive o tatou mafaufau. Amen. Po le alava le tūlanga ia
Positive lo mafau. O lea e sau le tua lona taimi. Amene, a whai mai le tua e whaatali. A whai mai le tua e ono sai, ono sai. Amen. A ua te vai atu lo whai mai ta vale fau o lo tua oi whai mai. Dad, pia ka un whai statu ta vale wha pela. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Malama le lei I folanga mai le tua. I le tauta no me mo mua no whai upo e walu. O lo wha pea ai le fionga le tua whauta. Ua outu ina atu le nuu I o outou luma. O atu ia outou. Ina whai mo outou le nuu na tauto ai ova I outou ta mau apra amo. Ma isa ako, ma ia kopo. Na te foa ina atu ia te ilatou. Ma la tau whanau pe a ma vai atu ilatou. Amene. O mea umana fola ele tua ia mose. Leo I limo ole ile taita inga al tangata o Yosua. Amene. O mea umana fola ele tua yo tautua a. Mani o tatou matua. Lea lava e sau ale tua e whatau nuu. Amene. Nau e manuia. Manuia lo wainga. Manuia lau whanau. Manuia whanau o whanau. Pei o na whaia ele atua I o lātou ta mā. Amene. Lay hold of it. Praise the Lord. Tango le leie matua I u mau. Amene. Pei o whai atu ia te oi. O le upu lea le atua o tutu lima mai a te I tātou. Embrace it. Kango le matua u mau. Amene. La iei le manuia. I ia le atua. Ia whaftaia le atua o le tamao lo tātou o li o Yesu Keriso. O le ua whaamanuia mai I tātou I mea umalawa e manuia I la le anganga. I mea o I le langi ona o Keriso Yesu. Upu ia le apostolo Paulo I le kalesia I Efeso. Amene. God has already blessed us. Ai tātou te lei whananau mai wa umau na whaamanuia le atua I lau ainga. Whaamanuia le atua I lau ta māma lau tina. Whaamanuia le atua I o tātou mātua. Le alawa wa o mai ai le tupulanga o le taimi le nei. Amene. Hallelujah. It is not because our money or ability. E le o whaamanuia mai le atua o wa tele in tātou tupe. Amene. O leva o ngā whaamanuia mai le atua. Praise the Lord. Leo wata oto mai tia ma lango mai tia saia tātou mātua. Lewa tātou ai manuia. Amene. Hallelujah. Oi nofo fo nei tai au. Ai tō manatu I ngā luenga le leisa la tō whaia. E malingi o loi mata. Le anga ana le ai la tau tātou te le manuia. Amene. Na whawhanga ia te oi. Na whaaonga ia te oi. Na tausi ia te tātou. Ina ia tātou wa. Ina ia tātou manuia. Ina ia le tātou wola whalo lo. Amene. Ono le latou whatua tua. Everything is about faith. Amene, le sa tātou tala noa I fo I nei tai au. O mea lava e tala noa I whatua tua. Amene. Grab hold of your faith. Keep the faith. E manui ai whanau alau whanau. E manui ai whanau o whanau o whanau. Amene. Lay hold of it. Mau. Amene. Ia malevaenga muli muli. Te tee I le fili. E lo tua oi te tee il fili. Awe te so il fili.
Au te whai ai soso atu. Ai resist the devil. Te el fili. Ile Iakopo e whawha i pue fitu. O le mea lea i au tau ngā wai ai le tua. I au tau te atu il ti Apollo. O na sola e se ai lea o ia i ate au tau. Amen. Tā ful tātou pese voi lele. Resist the devil. Te el fili. E whape whion tātou te el fili. Ngai whai mai le whio ngā lea tua. Ngā wai lea tua. Usi tai lea tua. Mea lea le whai atu ai. O le upua lea tua o le whaavai. O le upua lea tua o le tū la whono mo oe malau a inga. Amene. E le ai lava la saisi a wala tātou te e atu ai le fili. O le tātou ngā wai lea tua. Amene. Mai la i o Iakopo, o le mea le i o tau ngā wai ai lea tua. I au tau te e atu il ti Apollo. O na alea. O na sola e se ai lea o ia. Amene. O leisi ia lai mamao ale fili ala walu iai. Ele te e al fili ala walu e su al fili. Amene. Lai loa o le mea le tau na felta avale ala wafe i alta avale. Aleluia. Lawa i loa o mea le te tau ona tu o iona alofi vai. O ua alofi vai pa ia. A wafai mai le perfeta o Isaia ia. E matango fie na wailunga o maunga vai o i la tau te au maia le tala e le lei. A fai mai le mali mau al tama loa leo Paulo le fea ngainga fou. Ia faa se e vai ina o tau vai sauninga o le tala le lei. Amene. Lai loa e leo songa whanua alo sa vali ai ai tatonu. Aleluia. Lai loa ua ova ma le pao le si a inga ala ua alua iai. Te el fili. Ngā wai le tua. O na sola e sa ile o fili a te autou. Amene. Aleluia. Listen well. If you had something precious in your house and a thief came to take it, would you be passive and do nothing to stop him? Will you do all that you can to save your precious item? You would resist him, or you will call the police, or who can stop the theft? Amen. In the spiritual realm, there is a thief who will certainly use his cunning to try and take our blessings when you are holding on to the promises of God. Satan will come to deny, challenge, and steal the promises of God. And how many times he has robbed us of God's blessings. So I must know how to recognize and deal with him. Ia leo tātou ilo le mission na satani ia. Sauea ngaoi, fasi, mafaa umatia. Amene. Amene. Ia lela mo pe tere lima fai pe valu maleiva. Ia o tau whao tauta. Ia o tau matala. Ona o leo wa fai o tau mona fili. O le ti Apollo lea. O leo lo o whealu aluai. O ia e peio se leona tangi. Ua sa ili se tasi aina e ia. Ia o tau te e atu ia te ia. Amene. O isa me whape naila tuspa ia. Ma ia mausali o tau whātua tua. Ina ua o tau I loa o loo. Tau wha atua toa ina. Ia lava mea ti ngā I loo o tau. A uso o I le lalolangi. Amene. Aleluia. E iai le tali tonunga. Tele I o mea wanga o ia e satani.
Amene. Ai te lo, le wa saule tuenga ki koe restore mea uma mo oe malau ainga. Amene, manuia le tino le nei, manuia whale nganga i peon tātou whaasoang le laltai au. Leo wa sau le atua natea. Toi wha mautuina. Mea umana misi mai lau savalinga. Manuia e la tātou te le i maua le teiminga sauai. Leo wa sau le atua na te toi au mai. Amene. Aleluia. Ai mawhai on tātou maua. Ina ua tātou te e atu i le fili. Amene. Whautauta. Matala. Yang au lea e whelua lua. I ia le li. I ia le tua. Tauona e. Te tauona. Upula o tātou mata whale nganga. Te tonu o tātou ainga. Ai pole ale mea wawe sea. Le manuia mai te tonu o tātou ainga. Amene. I ia le tua. Tele i o mea taun tātou wawa ai whale nganga iai. I ia le li. Sau sa tania na tea. Whaale tali tonu ia te oi. Sau lui oi. Amene. Topus me whapena ia te oi. Aua te toi. Amen. Ke fiu e whai ele. Alleluia. Positive thinking. Amene. Tātou te e atoa le fili. Langa o ia na te sau au mai le masalu salu. O ia na te sau e au mai le mautinoa. O ia na te sau e ave sea le poto ma le whātou whala inga ua tuina e le tua ia te tātou. Le whai mai e le apostolo Peteru. Ia whaauta, ia mataala au tau. Pupula o tātou mata whale anganga. Tātou te iloa le lei ai o leo lo whelua lua. Amene. I ia le li. O inga taun tātou ngā wai le tua. Whaauta ma matala. Ma ia pūlea o tātou loto. Self-control la. Amene. Awane i mā lole ang sala i o tau tino au ngā vale. I lo tau ngā wai iai i ona tu ina nau. Roma i ono whai pa suma lua ma suma tolu. Awa fo nei tu ina atu au tau tino i le ang sala e whai ma upenga le amio le anga. Ai au tau tu ina atu au tau i le atua. E pei o e ua ola na i e woti. Ma ia tu ina atu au tau tino i le atua e whai ma upenga le amio tonu. Resist the devil. Te el fili. Amene. Aleluia. Le upun nā le atua mo tātou le nei aso. Aua nei mā lo le ang sala ia te tātou. Ngā wai le atua. Submit to God. Mataala ma whautauta. Be alert. Resist the devil. And self-control. U lea le lei o tātou. Loto. Amen. And stand firm in the faith. O la u whamalosi le au talavou les whalai le lente anei. Amen. Tu maul whatua tua. Mai le Filipe lua whai pasuma lua. Whapei o na tātou ana. Whapei o na utou ana mai e lea unoa. E le ngata ina o tātou no nofo mautou. Ao le nei wā tili ai no wa o le iai ate outou. Ia outou ngā lulua iai. Male matau atoa. Male ngatete. Ina ia whaola ina outou. Amen. No matter what happens, let our faith in God not be shaken. Amen. O ame tutupul tātou savalinga. Aua nei malue lue lo tātou whātua tua. Aleluia. O ame uma tutupul tātou wholaunga.
Tu mau i le whatua tua. Tali tonu i le tua. Ngā wai i le tua. Pūlea le leo tātou tangata. Ina ia tātou maua fola folanga le tua mo i tātou. Amene. Ele lo tua oi, get ready to possess your promise. Let's do it together and then we close. Tell your neighbor, get ready to possess your promise. Understand your promise. Lay hold of it and resist the devil. Tātou tu lai whatasin nei tai au. A ngai mai tātou au whai pese. Sumai ia lau talavou lumai I. All the youth come up here on my right. So sola titi luma. All the dads, all the fathers, come forward. Sumai tama umal tato I kalesia I luma neifa mole mole. So mai totonu au talavou. So mai. And hold a hand next to you. Sumai tama I longa tonu fa mole mole. Ia so mal tato u anele lima o listangata na I o taf. Sumai ngasio, sumai. Yeah, and all the ladies in the house come forth. All the ladies and the mothers. This is an agreement before God this morning. Amen. O tātou I oele le tua ile nei aso. Come here, ladies and the mothers, the youth there. The Spirit lead. Fa fonga le metato inga mo inyo fonga nei tai au. Tu watu lo loto I le tua. Like I said to you this morning, I don't know what you are going through. I don't know what your family is going through. But God is with us. Tele malamamal tulanga na yai oe malu ainga. I go through a lot, even the pastor. I understand who God is. God is a God of promise. He cannot lie. He cannot change. Ele oio se tangata e tala pelo ia te tātou. Tala vau, mo ini au fonga, matu watu lo loto I le atua tai au nei. Saunu e claim whamanuianga le atua tai au nei. O nai a te oe le ki. O nai ta oto I lo loto le ki o whamanuianga mo lo ainga. And there's a reason why I put the fathers in the middle. Ia ile mafuanga wau tuina ita mai o ngā totonu o tātou sauninga. Le anga I la tau I o le poutu o ainga. O loo ia te I la tau le whamanuianga. Nei tai awa e tua I mamalu o le tua tamā. A me le release ai whamanuianga I lungo whanau. Whai atu sautala I le tua. Release whamanuianga I lungo tina. Release whamanuianga I lungo lo ainga. Tala no I whamanuianga le tua I lunga ia te oi. Mea uma o lo whapenauna e tā pena ai.
To tono o lau a inga o lau a onga o lau ngā luenga. Tau tala tuai le atua nei tai au. Io e tamā. Pei ona e whetalai ai o sua. O mawai le oti o lau au au na o mosi. A o le tai au le nei. Lewa e tūla i tamā. O lewa e tūla i tina whanau. O lewa e tūla i le tai au le nei. Mai leo le tala le atua iai o sua. Ia sopo i atu i o ritana le nā e iate oi. Ato uma. E oi le nuu wa o foi na atu ia te ilatou. O le whanaunga Israelu malava. O mea malava e solia o tau alofi vai. O te foi na tuai ia te o tau. E pei ona o whai a tuai a mose. Hallelujah. Usu mai tātou pese. O tātou tau tinonga lea. Pei ona o whai ato o tātou i oe le tua i lumon nei tai au. Wha mau whai longa ina i le anganga pa i o le tua. The Holy Spirit has sealed our agreement this morning. Peo ne whaalongo tai au nei sauni. Tango iai. Tofo iai. God is coming to us. Leo wa ngai mai le tua ia te tātou. Manuia umma sa tātou le maua. Le suafo Yesu Keriso le Nasareta. Le tua mātou te toi fiava ai manuia ia. Ngai fola i o mātou aunga tamā. A fio mai. Whātau nuu le tua au folanga i lunga o lau i kālesia. Lunga o mātou a inga. Oi lava le tua tu le tai au. Wana oe le tua te malama lama i lona loto. Wana oe le tua te malama lama i lan savalinga. I oe le tua. Aua e te fefe. Tamā. O naia te oe le kio whamanuyanga. A me le whaftai atu ai lau loto i le tua. Mai whape atu le tua whaftai. O ai le tangata wa e manatu mai ai. Whaftai anganga pa ia. Yes, Lord. Tato uma ina iata tasi le loto si le loto ta si le fatu tasi le ainga, tasi le ainga, o le langi uai au maia. To atuli matatalo ile anganga. Feso a soani na te whaia. Ola wanoa foli nei te tatalo i mol tangata nei te lua ulima nei tai au. Tasi le loto. Ia whamalosi maloto tele. A wae te tōwhia mo le nei nuu le lau ele na o tauto ai o la tau tamā. E whoa i atu i a te i la tau.
E le tu mai se tangata te e ia te oi ia sa uma o lo wola. E pei ona o ia ia mose. E wha pea ona o ia ia te oi. O te le tu ua lava oi. O te le tu la fua ia te oi. Ia o le tua, whamanuia o le tua tina ia laina, nuia tina ia sepora, whamanuia tina ia lina. Glory, hallelujah, whamanuia le tua. Bless the mothers, whamanuia le tua ia penina leita au. Glory, hallelujah. Yo le tua awane mawai au whamanuianga. Whamanuia lau au auna. Maua ia le loto tele le tua. Maua ia tamaa. Lou fina ngalo le nei tai au. Whaaftai tamai au whamanuianga. Bless your servants, whamanuia le tua i lau au auna. O nā oe le tua e te mala malama i lona loto. Talo tamaa lulu mai a nafi le tua. Whaafua loa lona soifua. Whalau tele lona loto le lii. E tu lai pea mo oe malou fina ngalo. Tamaa tu lai lau au auna i apu le tiu. O nā oe te silafia le tua le ngā lala lona lotu. Le tua whaatumu se ngau. Whaafeiloa i le tua se mana onga. E suafa o Yesu Keriso. Anga le lei si o na ainga. Anga le lei si ana whanau. O ai uma le tua lo i lalo lan taita inga. Ia tafe atu le tua au whamanu ianga. Awane i ngata le tua ia te ia. Whanau. Awane i mawai le tua au whamanu ianga. Te tala le tua lona loto. Ia i le tua le whau tauta. Ina ia mawhai le lii. O na maua le ainga whamanu ianga wa uma. Na e fola ina mo ia. Bless your servant. Whamanu ia lau wauna. Whamanu ia oe le tua i lau auna ia katieli. Le tua wana oe te silafia lona o langa tau mawhai. Ta mā whaaloto tele ina o ia e peona whetalai a Iosua. Whaamalosi maloto tele. Wa o foi na atu ia te oe le nei nuu. E peona o foi na atu. I lau au auna o mose. Le tua whaafeiloa i se mana onga ia te ia. Whaamalolo ia te ia le tua le tino. Sili la le anganga le lii. E au auna mo oe malo fina ngalo. Bless our youth, whamanuia le tua i whanau. Tawhi atu le tua au whamanuianga. Mai tamā, mai tina. Mai lau e ka le sia le tua. Whaali ata i la tau le tua whalinga o lau upu. Whaali ata i la tau le tua mea lilo o lau malo. Pei le tua ona e fola mai. Mato i ai le tua i ona aso. Whai miti toe ina. Aia e ata lii maafafine. O whalinga mai a te oe. Le atua le nei tai au. O le mātou taulanga whaafitai lea. That is our yes. And our agreement. Mātou te leto e solomuli se mea. O a me afe mai le tua. Le whaano no mea o ona ma mea ti ngā o le mātou savalinga. Mātou te leto e solomuli ai tamā. O mātou mauti noa. O oe o le tua o folanga. E le suia oe mai le vavau e oe le whavavau. E tu mau lava oe lo mātou atua. Whamanuia le tua le ka le sia. Maua i la tau le tua le loto ngatasi. Mātou te au auna ia te oe. Whamanuia i la tau fo u mātou le mafuta le ne yaso. Vai lua tutusa le tua so mātou manuia. O i lava le tua i la loifo le nei malu. Olo o iai se manaonga whapitoa. Olo o iai se mawhatianga. Olo o iai le tua se mea lo polonga ai. Le ali ia e peo na mātou whalongo. Wa umona e fola mai a te mātou. Le whesoa soani. Ta maanga le lei whaafei loai. Wha inu mia i mātou ta mai lo le lei ma lo matango fie. E ia mātou i loa le li o na tufa atu au whamanuianga. Ma mātou moli mau atu le tua lo le lei. Ina ia manuia o mātou tua oi, manuia o mātou ainga, manuia me savavali ai o mātou vai, manuia me tango ai o mātou lima, manuia me va ai o mātou mata, manuia me uma mātou te tūlai ai tamā.
Le ali ia lo mātou atua. Whamangalo le I whonga lau whanau le nei tai au. Aftai lau ami o tonu. Wufi ai mātou tangata angasala. Le ali ie, peo na mātou whalongo. Ia mātou ngā wai. Ia mātou te le tua. Le fili mana au e tau mawhai e whaaleanga I mātou. Mātou te talo le ali ie. Whaatasi mo mātou mana o ngalilu. Whamanuia I le nei kalesia. Whamanuia il tino ke riso. Whea ngai le tua matapua ingo le nei aso. Tūma watu ia te oe le vi inga. Nei maso umai o oe le whaavavau e whaavavau lava. Amene ma amene. Le ia e fusilo tua oi. Ia hopo ia te ia whaamalo iai. Sauni lai ave lau taulanga siva I le atua nei tai au. Whafoi le vi inga I le atua. Yo. Ave lau taulanga siva I le tua. Oe o tangata manuia. Hup, hup. Yo le tua. Mātou te vi ia oe. E tatau ia te oe le tua le vi inga. Tūhu! Yo, lalo. Hallelujah, yo le tua. Aole nei le tangata. Tangata. One more time. Yo le tua paptai. He paia oe e mamalu oe. E whava vau lava loa lofa tama. Yes. Si lungalo ao tau matau. Le tua o le mātou tapua inga lea ia te oe le nei aso. Whamangalo I mātou le tua I se mewa le tau I lau sila sila. A o mātou loto ia ta mātou te fia manuia. Mātou wala au ia te oe le tua tolu tasi pa ia. Le tua o le langi.
le swafa mamalu o le atua le tamā, le alo, ma le angangasa. Tuina atua i le atua lau i kalesia e o ma le manuia. Wha manuia i au tangata. Mai se i lato uma, lo mafuta mai lunga o penga te whailangi. Ia iai le atua o manuia. O le mātou wala au lea, ia la atu le mātou o le i whaolo Jesu ke viso. Tasi lua tolu. God be the glory forever and ever. Amen. Ia, tātou alala mai lalo wha tai.